إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عيدان يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Alhamdulillah, nasabak pamasini pang Allah Ta'ala nasabari na to pada ang kasimak katudat-tudang relan na iyon rumalabi na mabaraka to pa mamare akan kangat tak tudang mareng kalinga wirikada papangasa tepe bali patampa na puasiway angkay koritu mancaji lalan na turong barakai naniya pamasinay puasiway tanrial lupetoy masalawa lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi iya simata mat dararinga ki asalama ketak ripuangnya sawani sininna umma sallam malabbi na yamelo iriya la wirikada asiparingarang relna iwatu mabarakai ya naritu pacoba ni puasi way nariko bicara pacoba ki sitongan-tongan na ditu imanan na anu tatepay riidi atay ang kamanang ngiriya sa pacoba paralu pada ipaham madicing nariko tau mabila poli ripuasi way pada-padana di napakad di isang pajangi punco na ada na buko di syariat na pong Allah Ta'ala nakan na di abala majapun na iya turitala ipacalang na iya mua nariko iya natuju tau si tengah-tengah tepe na pura masampajang pura nadi nakan na iya abala ritala ikor itu papakai nga asan na yariga akamparan na puangi lorialina na yato sinariko ahli ibadah na kena sidi abala ritala ikor itu paco bayari ka palolo dosa senda napeko gicara tak muloi yari gatarimay abala angkay napatur puangi enapa guru ki kor itu puasi way lolo na atam masangengi ali na matapari puangi
moloi abala napaturungi puangi ya angkai pura napalebarangi riana siddi taroadanna riana korang malebi rimakkadanna walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarah wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kurang lebih pabeton na makadai na tatta ikor itu pada yuji ko menang na si bawai cedek ame taureng alupureng akurang waramparang nyawa nan nia buah-buah nan nia paletukang ikor itu kareba madecing riwawat tau sabarae ia naritu wawang ia narikko na tujui abala pada napuade koritu makkadai sitongan-tongan na idi anun na kipuangi nan niya pada lesu ki mati ri alena umasalam malabbi rilan na iya ayak na puangi pura na panasanga ki makkadai na iya tau sabarae narikko na kenne koritu abala angkai simata mapariwa ripuangi nan niya simata natiwi madecing niha iya ro abala kennaingi gangkanna lesang ikoritu saraati nan niya mencipulana itapena gangkanna pina napakasingi ikoritu pakasiwianna atamalabina fangallahu ta'ala nari makwana naro riala ni idi bahang agurung nare komelo ki lolongang ya alab birangi risesena puangi nasabak meman ni na iya to sabarae si mata marappe korituri puangi pada Tuhan arampewe si ditarodan na fangallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin sininna wawatto matappa elo tuluki ripuasi wai asibawai sabar nannya sempajang aja pupuasi wai sibawai wawang tau sabara alabira riweren ito angkai si mata sabara tarima pacobana puasi wai nasaba ia tu asak barakangi esit dito jama-jama tema kasusane pajokka tepe pa nia tahu tonga-tonga apa tu iri bolai ai napa yule pajokka rasanya sifat sabar nasaba memang ni ia mananna parentana puangi ia matana pajokka majapun na maluputo tu pamalakna narima kona naro pada loni mai nato pada mak gurui pajokkai sifat sabara sari komangi mati na tuju ki abala ya rila pacoba na angkani mulai moloi koritu nasaba asab barakeng sabak ni nasabari na mencet daraja risisi na puasi wai makoto paro nawat ditoki mancaji ata marape na koritu makoni rapi paletu kaki rene waktu mak baraka mamari koritu na pak baraka puasi wai nan niya nageritoki alomongang pajokai anu purai bicara ondangi terutama lorialina to mak bicarai tadam pengeka nariko engkada ku tapasalah nasabak sininna tongangi poliku manangi puasi wai nariko engka palik salanna anu angkai kurampe onangi ia tu pole komotoi aleku ia mabelemu pa pole di asukku kengi nasaba memang ni asukku kengi puangi bawa pun nai koritu barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفر إنه هو الغفور الرحيم.